Stavi kasicu ovdje. Kaća. Kako se zoveš? Jedakić, majka mi sestra. A koliko imaš godina? I kako je tvoje dijete? Evo je pčelica. Prvo nagrađena pčelica, treća pčelica. Ste vidjeli? Može aplauz? Žiri, molim vas. Osmih, gdje je osmih? Bravo. Super, hvala. Ja sam nacrtao žujezu pčelicu i obojao je i osvojio sam prvo mjesto. Kako ti se dopalo ovdje? Pa super je bilo. Drago mi je što sam učestvovala i nacrtala sam pčelicu koju sam isprskala četkicom. Osvojila sam drugo mjesto i dopalo mi se. Bilo je lijepo se druženje. Može aplauz za kraj. Izuzetno mi je zadovoljstvo da je danas održana izložba i izbor najljepše kasice NLB Montenegro banci. Izuzetno smo zadovoljni kako je završen mjesec štenje. Ove godine NLB Montenegro banka je mjesec štenje posvetila najmlađima kroz svoju akciju Briga o budućnosti djece. U toj akciji mi smo pokazali da me je veoma stalo do djece i do toga da oni već u ranoj mladosti formiraju dobre finansijske navike. To naravno, dobre finansijske navike važe i za odrasle. Tako da nikad nije rano da se počne sa štednjom. Kroz tu akciju mi smo podali sve maličane da svoje stare štedne kasice koje imaju kod kuće oslikaju kako oni znaju i da nam poklone u bilo koje naše filijale u Crnoj Gori. Te napravljena je izložba svih tih pristiglih štednih kasica i odabrane su 3 najljepše. Danas je istovremeno za 30 mališana organizovana radionica oslikavanja najljepše zuja kasice koja je simbolično predstavlja čitavu našu medenu štednju. U toku akcije prikupljeno je preko 300 štednih kasica. Nama je izuzetno zadovoljstvo da se u djecu u akciji pokazala izuzetnu proaktivnost i zainteresovanost, tako da su kod kuće i u vrtićima svojom maštom islikavali kasice i nama je veoma drago zbog toga. Kao što sam rekao, nikad nije rano da počnete da štedite i dobrodošli sa tom namjerom u našu banku. Zadovoljna sam s čitavom organizacijom. Već smo bili uključeni i prošlog puta kad je organizovano, a ovaj završni dio je baš dobar, zadovoljavajući. Pa lijepo je jako bilo, učestvovali smo, pravili smo kasicu zajedno sa djecom, imamo 2 djece, tako vrlo lijepo osmišljeno da djeca kroz neki kreativan stil, znači da li je to slikanje, znači učestvuju, vrlo lijepo osmišljeno i da na taj način shvate pojam štednje, novca, vrlo lijepo. Baš je lijepo organizovano. Inače, prvi put smo na ovako nekom skupu i drugo mjesto.